ассалому алайкум апаҷоно ва хоҳаро. Ман шумои ҳамин балзама тавсия медиҳам. Балзами беҳтарин, нархашам на он қадар қимат, бӯи тезак дорад. Абизбали вайшо гем мешавад, дарда паст мекардаги балзам. мақсад астрахан дроз дорем, ё ки миён мондар мекуна, ё ки безеб хоб мерем гардана мондар мекуна, ё ки кори вазбин кунем почо мондар мекуна. ҳамин куҷое ки дар мекуна, ҳамин ҷои ҳамун дарманида ҳамин балзама мешакед, шаб пешаи хоб рафтан я 5 минут массаж мекунем, хоб мерен, уже результат медиҳад. Уже саҳар мехезен ҳамун дарда паст кардага ё ки нест ҳамун дард. Мази балзами беҳтарин. метавонем ай аптека мо балзами қимат нагирему ай ҳамин ширкати Фаберлик ки ба мо ин қадар маҳсулотҳои нағз бировардаган, ҳамин нагирем истифода барем. нархашам на он қадар қимат, артикулаш 1280. нархи дастрас, ҳамон метавонем гирем. беҳтарин میخوام هر یک شما را به کار دعوت کنم. کار در کمپانی فابرلیک. میدونم که هزارها بار شما علاقه درباره فابرلیک شنیدگی باشید. ممکن این بهوده نیست دخترها، برای آن که کمپانی فابرلیک بهترین کمپانی است برای زنهای خانه‌نشین، برای مادران سه فرزند و آن زنهایی که نمیتوانند از خانه برآیند. این کار بهترین است. برای در این کمپانی کار کردن به شما معلومات عالی در کار نیست. دانستن زبان روسی لازم نیست. در مدت کوتاه علاقه هزارها زنهای تاجیک در همین کمپانی موفق گردیده معاشهای خوب به دست آورده ایستادند. از نزد فرزندان دور نشده. یگان جا برآمدن لازم نیست. یگان چیز فروختن هم لازم نیست. برای معلومات پورا گرفتن میتوانید به همین نمره واتساپ با من نویسید. من همه اش را پورا کرده به شما میفهمونم. با شما تنها تلفن موبیلی با اینترنت پیوست لازم است و خلاص. تشکر زیاد به دقتت.